Karom nonili gitu ke lakha kretroksi bukajan ele konstitusi bukajan dak CCI adung kalakhetro auditorium hall lo labangso auditorium hall penangan aban ajok pini labangso auditorium hall phan akimi kikim jia phan Assam ahawar 126 MLA tumphan homosti tin ICC auditorium hall ki kimya phan tangka kuti cap atangka panong lo asona thaksi bukajan sitame isi puri dun lo kasi labangso ketamtang ningkan isi labangso auditorium hall ki kimya phan tender pilo sitame penangan songang bong mate party yang bong kachaton te ajok labangso tender sitame cancel kod lo kasi non sitame lapuson itu bom lang kasi non labangso prabjin ben labangso tender call to te pulate non chikloyon thom ba chikloyon plipen te labangso tangka tame chiru juitu kasi non dak bukajan arat mate dak arat tum ki puye bangga lahan lo je bukajan along lapuson auditorium hall ki do bangga kenang sot lapen kin dorkar pegan athema my meeting lote aprangge ladak bang suri si bang krepo lapuson amuni dume staminon ke henoda ka job dak muni tum my meeting staminang dode de lo ingram thib lo hinolab lo lasi lapuson my meeting the dungia dim ba ke pathu ki jui lason adim stame avedelo lasi siek kenang sot pusi rat tumbang pulos tame alang tumang bong ko pitong kecil saine lasi lapuson avedera prabjin ben lapuso auditorium hall bukajan lo isi kemesen ikim kirang poni pasiratum sunirilo bukalan pen ilanon terang kat